Čestito pobjeda, bilo je teško, bilo je zahtevno, zadnje sekundi su bili, trebalo je koncentracije, kako ste uspjeli to sve? Pa mi smo znali da će biti to borba, prava borba od prve do 60. minute i tako je bilo danas. Igrali smo akciju po akciji i znali smo da će sve to igrati u zadnjih 5 minuta i zato smo stvarno dobro igrali zadnje lopte. Kad je bilo bitno, tu nismo panikovali, samo smo igrali mirno i kako je trebalo. Da li vam je možda Vesprem nekako iznenadio ili? Nije. Znate, kad igrate Final Four ovako nema lakih utakmica i bilo koji protivnik znate da će biti teško do kraja. Znači, Vesprem 3 puta već igrao finale, znači oni znaju, imaju iskustvo tih velikih momenata i zato su bili opasni do kraja i imali su i oni šansu za osvojiti, ali sam baš zadovoljan što smo mi. I eto, sad moramo se dobro odmarati, gledati tu drugu utakmicu, jer naš cilj je naravno finale sutra. Sada ćete mirno gledati tu utakmicu, neke razmišljenje Barcelona ili Vardar? Da, kao što ste rekli, mi ćemo to gledati, iako znamo dobro te dvije ekipe, cijelu godinu smo ih gledali, znači i jedna i druga ekipa su jaka, opasna i to će biti jako zanimljiva utakmica i eto, mi ćemo to gledati na televiziji, a sa druge strane ćemo se dobro odmarati isto. Cijele utakmice, kako da ste imali pritisak i pobedili ste, da li mislite da će da bude lakše sutra ili ovo danas što se dogodilo? Ne, to će biti isti stil, najverovatnije. Ali poslije, ako je Vardar, onda oni igraju možda malo drugačiju odbranu, možda 5-1, znači to će biti drugačija utakmica, a za Batu oni igraju 6-0, malo u istom stilu kao Vesprem. Na vaš pritisak pre utakmice, pre polufinalu, Vojni Sat je bolje u finalu. Pa, znate, kad ste već pobjedili jednu utakmicu, onda možda je malo lakše, ali kao što sam rekao, naš cilj je final, znači ipak je tu pritisak, ipak je to final, znači uvijek je pritiska pre takve utakmice.